nyuma ya gutumuka nchoma ya corona nthiguru yonthe na ndi ntuko 65 icithirite nyuma muri mujuju kunekana ndene Kenya antu babaingi ndene kaunti ya Meru majukia mantu jaje ngutu indi naro ngavana wa Meru aumira na ntumiri eje ekunanga ntungoro kinya kethira ni auma naro ati ntuko jaga muno tore nante toite wi muno kuma Meru County twawa koraithite National TV anaudhikira National Radio wakiwate kesi ya mbere ya corona ikuwatekana ndene Meru yani mantu yama tukorea na minister wetu wa health wanamituma na kuombera nema kesi ya mbere ya corona ikuwatekana ndene Meru na murimo jojo gwatekene nyuma ya 71 kwithura bakithimwa aranto 70 mbonekene batina murimo no mobo onekane na murimo jojo wa corona ntuko Jumamosi nibagitite ireta wa random voluntary testing ne baraidi tanto tu wanaga na corona kabatena yo na bache kiantu 71 people na kiribau 71 anto 70 bonekanire batena yo bonekanire negative edi umwe awatekanari positive na ujo nwe ni mwari wa miaka 23 uonekanite ari positive ni mwari wa miaka 23 wakuma Meru County Puterero Igoji na araitangugi kisima ingana ngavana Meru nandi kirage kuthithika rwangirongi mwiri kuthingatana ara kunthe mwari uyu etirite nikenda kuona antu baba bakwithwa bakigwa quarantine utigira murimo jojo tutatamba nkuruki andi tukora information you netorire minister wetu agere nampui kona antu bonde barabai na contact na mwari u bauchwa onara bari na nikenda bomba kuthimwo nikenda batiumba gutambia symptoms ya corona kera antu bangi na ndi mwari uyu na kinyito sibitari nene ya level 5 aja ndene kaunti Meru nikenda ategerwo ni babisa bogima bwa mwiri indi kuringana na ngavana ripoti iria agwete thirie mwari uyu itithuki tukuria mwari akari toro atikuonekania ajitu muno kinya symptoms cha corona atikuonania nacio tukumorombera ombe kora na test negative as soon as possible mwari tayari na ikirue Meru level 5 hospital na ino akuthirua treatment kirana ndiki kuonekana ndene kaunti Meru ni antu nkuruki betho bakithimwa nikenda uma ba murimo jojungwa bwithwa bukimenyekana itwara babete mbere na testing yoje warathithitie antu kama kwina bangi bayetwe ntore na ingi ede tute komenya nuntu batagitoro testing ko itu tembera na those random tests tumbe kona kethera kwibangi bena murimo tute komenya na nandi antu babaingi baruga murimo jojo ekuraja na jokinya Meru kira getigira ati ni muntu wothe kwithura kimenyera na kuthingatiria mawatho ja thirikari nikenda kwirigiria murimo jojo itumenyere no ntumbi mayu na ote kuraja ure ama na atwe. Now the most unfortunate thing is kwebachwa bakara kone na those symptoms iketho iso mount na bakada lambere ko transmit that one to other people kuitu menyera twinde itu athikira to kwerwa itu thambia njara itu ikire mask na itu keep a social distance nkiripotera Meru TV kuma Mutindo Jokangangi Bita Muthuri Muriuki.